Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki dekat ka KSU Shillong Mingi Circle. Ki bralet banjurep ya kidukan hasau fadong hadian basapriang gadurki basait tiar hakawa umkra. Kiliat hu bagi lalap bakalong ba isait met hadu kata-kata kajingjabo kidukan ki badan hakati kacaka. Usamla Samuel Carboni Secretary uloong bakani kajingjurep kilawan lang na katanat pulit, nat excise, katanat food safety, ka municipal, katanat labor, Henry habakali ki manu banshim jingkit kli ki brio ki basa bean hakati kacaka, ki ong bakimla ban khang, anda kaseng kalashim ya kaan halakti kinsa ong bangi penkul march nong ulong. Kaseng kapha ka kerbo syaka sorkar balada kamla ban AA yek jingte bean ki badan hakati kacaka, nakaliang kaseng kansa shimhi yalaka kamram. Kong Nishabe nakaliang TSU Shillong Mingi Circle amar ba karan tu video benen nakaliang kaseng ilawan mi angne banpet kejingong kajeman bat nakaliang kaseng ila pojaj badan angne apo macam dia pala isa ingat sebab pala aduh asa angne ru pasal tundan nakaliang kaseng ni terdekat lang di napo municipal napo di city but kini department badan langane but di brio kiba ini menen hapo doki na kalian da department lawan pandemi hapo department tika jingon jupi hatu kiwan sini lembah bi itu social media na kanu program agak ada ini te komplain iyo komplain te kali nak kata itu dalam sawan mi tika berkilap pada kung keseng tuan kejengap ini kung kaseng ke kapala isa imet pala support kapala isyarkai hadu kata ba hadu kajakatia jakadam kajakabam kapala ijaklia wat bandrung lentiru kapala imas bapalat di Samuel Carboni di General Secretary kata Shillong Mingi Circle adien ba kai bau kamla banjob ba benrap wan benrap pada samanga kabay day baka jinglong jingman akan ni jaka kumki lat sai kubor lai ka ni jaka kala igum ka ketem kaba igum ba kadai ka way ni ki ketem ka bala isir kaitam apo ka serba selo ni department baro ila kawan lu chini adu food safety muda kawan ke municipal kawan ke excise nomor kelab kedeng jilap kiat bean kawan ke police department kawan ke labor Andre ngabu jingkili pada ya ka sarkar amar haba na keren ni kini baro tiong ba kimla panchim decision AA ban khang ya kani ka jaka keberan hang ni apa ka ya kani ka ketem ada kani ka jaka imla ban khang kijing kharoi ki basniu kinangmi oi ui ba kita ki concern authority batayangi ba kadang kata ka oda jong kayeng kasari badan burom ndrei ngabu jing kelipat ba hadin kini ki oda jong kayeng kasari ru kumno pat kini ki building kinang tay kumno kini ki building kanangmi abu ka jingkeli kumya kate ka masjid Mencua ki ong bakati ke masjid kadan hapo kayeng kasri badan buram. Henry kumno bre kati ke masjid pada mentah kami. Kini ki mendir ki badan ni ba pensa kum ki dorki ba pi pilai ki sing isak net ki bagi ki sak ni. Mano kini. Mano ban ba khli kini. Kajinga keren jong ki siu nakapor si kapor. Mentan ngak keren ki pulit ki ong ki mlak kang. Keren ki excise ki mlak kang. Kemudah kamlak benda. Mano bre benda kini. Pandangi ila shimi kiti ya anya kiti teh bisa ong bagi penkol marsnom kita hi kerwa sa government ka bangko mano ban bakli gini yang ni hadin te jingon lap jung pi bijingnya jung pi ni pilap pan yang kita bari bawan song wan sa hang mereka dan ki bari ba barjela ha pidap ki bangi itu masman mengi kilayami kilay petno ngalingo apa de ka way galong ba so bangin poy mengi pulit kila dan lupa hang ni tenat bagi kloy ban yata iki mender tenat bagi kloy ru ban wan pej kot sla pandangi la poy hang ni po jingkili ke police department ru
balada ka kalak ban poi minta kasngi balik kam jupoi menu kata kawai ka bacin kini ka pagi Hadir kilap ini kita berkait nak kayak senjam yang keseng bahkan sim atau kandang kanono ke delegation sa government Indonesia ginu department concern. in sa to sa baro ki department concern but nan pa ka karwo sa ka sarkar karwo ka basay ba kini ki jingtay ki pabian hang ye ki basa ki breu lada ka sarkar kam le ye kaseng kan sa shim hi lal jang ki kamram ba andala shim kaseng berjuang pare bangi de gini kam ki pabian Nakaliang kaseng hi kumbang ilayo ka jumujor na duk menen kasni budwud hi menen kasni ni lapha ibreu jungi banwan perfect kene kacaka foto kadai sisa ne kamdai sisa kata kajing pencobo kene di ibreu basa kene kata ki ba penlong caka saj gear saj nep kene ka wa ka bakoi ka ba nakaliang jungi ki pai kubrin nyutra bun sen di persang men penkut di lum wa dari mata di kini mender ni ibat iwan dan pencobo ani iwan kumbagi i mene spesialin kumbangi lailai isop pitang sudah kaying pelaj isop pitang sudah po kinala kalong kai kalong kumbangi nakalin dungi kaseng ni melakukan pediang bat ya gitu ki beri ki basat biar po rutwa menenru nakalin dungi po banjur jadi department boher ki ba lai poi lu dah angem tagasni bat subha ki haban simkia ada kimak bersentia nakaling dungi kaseng ngasawan ngin hap bepek nanagin kemi hidalade mangi kumatangi wan hangne idon lang ki debar di department nakaling ke government lawan hangne bangi lai cek ikut isla gide lut napo asam undan wiru badan tangga epik napo kajela ke jongi napo kane kasnong kabai jongi digdi bet kibru ki buan nang tena asam ingin tip kini kibru kijingwan joki dan nang wan yalam yakine wan hi makine kumbaki mata kene ke masjid ke badan nejan kumulakran di samlam tanah khamat kene ke masjid ke don ne khamat ngintip kene ke masjid kumbangi keren kumbangi tip bakadon hakaying jokta kasyari dari menta kharoi pemandai kini ki khar muslim ki baklempot khamsla nyokane ke jela jongi ki badan ikut islam po kawai pat ke jela ya kata orang imlak berpen sisa yo lise kimdei nang tairu yo lise kisula ben suwan ra sla jungnuru kata imlak ben dina kaling jungi suka un banjur bet ya ki department bofer ki ba depet ya kane ka khoi ke subala ne ya police department ko ben pet dan ki labor department ki ba haben pet ikini ki breu ki banabar ki bajuan song sengan sak sengan ha kane ka breu nyu trap jungi i banjur ki ba ngobha haben simkia ane pihak ben sim action da kabatinge eki lem komta nakaling jungi kaseng iya kerensai ada nakaling ka government ki department government fair ki mlak ben nakaling jungi kaseng ngan sale hidam magi diat mo ngapa sakoi ke kerwo ta kadai saka urban affairs markadai makaban pet ya kemuda ba municipal haju ya urban affairs ada kendiat ki jongi tam lan ki kentur ya ki put ki ju penpra bom manfa kerwo atas ka urban affairs bawat ju urban affairs kamdei bansha pendeng khadu hanu kamdei bansha akini ada kadon bor banle kiwi illegal construction beri kamdon bor banle ikini urban affairs ka syak penyat urban affairs ka habban no accountable ikini ki illegal construction hangni urban affairs lada ki don wat kita ki benjing pun mokot rumah po kayang kasih badan burang urban affairs ka diban liak koloi ka diban sim serious ya kani kamut bakini kinwan pen kala klau kinwan pen kala ketem apo kari kasih shua bakini kin pen kala ketem ni lada ngimyo ya kanu ka jubak no ka sarkar ngin kendang ni pala da ka jing kendang kalong da ka jing snam ni da ka jing kendang kalong da ka jing huri hura ngimtip nomor balai ngil adap keren ngil adap to ngil atat ngil ngia men keren ya ka ju kani ka sarkar Habis piong waktu jung bang Meladon betul. Habis itu tengah mentan sepangi ba pendan ni ha kiatu police department ba kila apa ya po police station pendan Ki kulit ai ila le ayu pada apa. ki ba manta ki yang aku para aja ke dia bisa link ni police station pastor pas na pulo pastor